tula'i mai ia si'itia le fa'asusuina o pepe i suasusu o tinā a'oa'o ma lagolago. Ile sofa man malo Yesu Kristo folofa mfatalo fatu le waunanga le Fakasa TV le ngata isa moneso Stafford Kelope maua maile tautua male au waunanga ale Fakasa TV ose fawa wina le neo le prokalame le fafinaunga tupulanga talvo mo le nei tausanga luafe lua se fulma lua se mespatipati o talvo lua Fie whawhelo iatu mau wholofatu i le soafa manu malo Yesu Kristo le mai moanga le atunu. Mai se fo e whatalo fatu i au talavou filifilia, lautongia mole ne fiafi te tala alo iai, le tātou whawhinango le tausanga, le au talavou e whakasau tongia, le olo sao atu i lo tu taumtau, le tu langolango, ma le tu te le whakasau tia tele, au talavou filifilia ia. Tala malae, wale wha mo whawhinango, tupulang talavou mole ne tausanga, lua afe, lua se fulma le lua. O le laulau whamasino e peon silfia, fia whailo atu, le laulau whamasino, lau tongia mole ne fiafi, tātou amatamai le tūtau ngvale, ia o se tasi o whamasino, wa loa fo ilona sao i tono le nei whawhinaunga, ia o se tasi o whaiaonga sinia, loa fo ilona tomai, i tūlanga tau whawhinaunga, le fionga ia mulipola mo se tua foi. Mai se patipati? So nei longa tonu nalo sao mai le sui lo fisa o komisio whainga palota o le tasi le o paanga, langolangoina le nei wha moe le o lo sao mai le sunga ia wilisio, whai masui lo fisa o komisio whainga palota, mesi patipati? Ia mantato whamasino mulimuli, ia o le sunga le whaifau ia le efupule, ia o ia fo i leo lo whaululu ia lo fisa a le Fakasa TV, o le lipule o le Fakasa TV, ia su mai ia e whengai mal whaamsino ino nei whaamoe ia e mese foi o se tu whale nganga nei whaamoe mese patpati o tātou paanga bole ngā whaaftei tele nei tātou paanga langolango ina mwhai na winatu nei whaamoe le ngata le mai moanga sa mofa pe foi so Stafford Kelope e peona ia tātou langolango tu peona e company anga le le SAP pe foi lo fisa komisio whainga palota male Samoana Rento na tātou paanga i whaatasi, na tātou paanga fisosoani e peo na iei matanga luenga o le soifua maloloina ia ile vaenga o lo whengai ma le whaatawaina o le suasuso. Tina na tātou paanga i wanga le mai, whai o na winatu le nei whaamoe a wale mai moanga le tātou watunu. Nei tausanga, o lea use e mai le matamatangi, ia me se fo i latu whangaloa, ia le tātou whaafinaunga, au filifilia o la tausinio, mo le tātou whaafinaunga, i le nei tausanga. Ono au filifilia me le atu ale pata, ma le isi ono au filifilia mai le atu whangaloa. Leo la finau. Po ai le asola ma le sampini o le whaafinau o le nei tausanga lua o lua se fulu ma le lua. Ia se mese patipatele le la matalia le tātou whamamoe. Le ava ma le whaaloalo o te vala au atuai le taitai o le tūlangolango. Au talvo le whakasau tongia ia tūlai maia. Whailola au tau ia whatasi ma le por sanga o ngang fa lalo tai lo fole atua o tai tai na mai so tau soifua maso mato wola o tato au lia fia mai le nei aso o le nei fa moe taua mo tupulanga talavou e fa felo ai atuai au talavou le nei mai ultongia i lo outou paia mo lo outou mamalu sunga toi ina mal faltua sunga fa feangainga mal paia au talavou Ua tātou mafuta i le nei a fiafi.
E whaafelo ia tufoi laulau a whamasino, ai meise le ala ata le TV lua, e whakasa, ma lol soifua manuia ma le langi mama. Ai ole a whangatonu le malama ma vili tonu le ifia maina, e tusa ole au tu ole wha moe ole nei asu. Ole au talavole nei ole ulu na tautongia, o au o langi muangu tia, ole sunga lea ia Jolita, ia ma le sunga ia Jess. O i mātou nei ole a whai ma sui tau wao mātou au talavou, e whina wina le mata upu ma le au tu ole nei asu. Whamai le au tu, ua tatau o na solo ia le nufoa o le 10%. Ua mātou o mai e lango i le au tu, ina ia solo ia nei lava le nufoa le 10%. E tasi lava le wha moe na lai o na whai le whai unga ma le tulafono lea. Ina ia iai ni sui o tina ma tamaitai. I tono upu whai o le malo. E le ma whai la o na mātou ave e se ai le sao tau o tina ma tamaitai. Mo le atina e no Samoa. Ai e iai mafuaanga. Wa laia o na mātou lango ina. Ina ia solo ia le tulafono se 10% mo tina ma tamaitai. Manatu mua. Wa ave e se le tau o tamaa, o matai, o ulu, matai o le tau finga le atua, o lona winga, e leo se whakerisiano se 10%. Maia ile amatanga ina ubatuto o tasi Samoa. O ta mama le whaamatai na whaia tonu ma upu whai o le malo. A wafo i o la tau ia sa tadia le o mai o le tala lei ia Yesu Keriso. O lona winga. Mai lava ile nā taimi o le tala lei se i o mai le tuto o tasi o Samoa. O ta mana tai ma whaululu iai upu whai ma tonu o le atunu. O le tala lei na tō ina la matu palapala o ta ma o le ulu, o le tai o ainga nuu ma le ekalisia. O tō finga mai le atua. O ta mana fina wina le saolotonga. Ai maise le tali aina o le tala lei. A le ua au ai Samoa. A o le whaofi mai la o le tula fono faule o le se 10%. Mo na o se sui o tina. Ua tau mai ei ua le au ngā le tā ua ma le whaalupelupenga o ta maa o la tō le ulu. O la tō e whaia tonu o le mālo, e pei o na tofi mai e le atua. O le whaalawae leo se o tātou atunu i le whaakerisiano. O lona winga, o sili atu la manato tina na i lo ta maa. I lo mātou la manato. E le se whainga whaakerisiano le a whainga o le se 10%. Awa o le tala lei le wawhenga iai ma ta maa. O e sa talia le fina ngalo le atua, e ala ia Yesu Keriso. Ma le tuto atasi o Samoa, ina ia tali le langi se ao le malo. O a ao ma lima o tamana fofoale sa utonga, ma whaia tu la fono mo Samoa. E o mai lava le taimi nei, o lea mātou te langolangwai, o taua anu solo ia le tu la fono le 10% manatu e lua. Ua suia whainga whaavai, whainga malo whaatemakarasi. O lea le whaatemakarasi, o la mātou tali, o le fili ina o suia le palemene i whainga pālota e tangata uma ua atoa luas fultasi tausanga, o le atunu atoa. Mai ai le amatanga e whaase fuluiva nufoa le palemene, e pālota ina mai i tu malo uma, peitai. Ua suia le tu la fono mo i tu wha pālota, e ese mai ngoa i tu malo wha alala whanga, na alai o na 5 fultasi nufoa, ua iai nei mo isi tu malo wha, ua vailuaina. O lea 5 fultasi nufoa, o lo te talai masui o tinamata mai ta i tutonu, pe a whai ua tau avena suafa mtai i tono nuu malala whanga. O le whai ala o le tula fono 10% lea na fuafua me na o le 5 tina. Na ile sau nuanga na whai ele na pale mia, la tau whatarata nuanga masui fo i tusitala. E ala le 10% lea whai mai. A whai e umal whai ngā pālota le atunu, ua iai sui 5 pe overfo. E le whao ngā ina tula fono. Ai a whai e lea usia le tō 5. O na whao ngā leo tula fono lea se 10%, e wha ato ai se tō 5. O le fili ala o suita mai tai mai le tula fono se 10%. Ua le hui le awala o le pālota, uma o tangata o le atunu. Mamanu malo ai. Ai ua tofia ina le ofisa whai ngā pālota, ina ia whaamali e ina le tula fono se 10%. Lo mātou la tartonunga. E leo se whaatem karasi lea whainga. Ai ua whaapolkiki, mātou te langolango ina ai le nei mau, ua tau lava ona solo ia no for 10%. Whaatai. Mas Patipati mole. O whainga. Ia, vai atu vāwang tā mai, sui o tia tele, ia, tūlai mea lau sunga taitai, lau forsanga mwhailola o tau. Eo whaalofa mwhātalo whātu,
pa ia maulunga te wa fionga ili fa sino mai se first sure la sungal to inal malu la fainga wenga mo to faltua ia mai sel malu ta we o la lo ifo nei mota bol mawina fa finanga tu planga talvo ia wa fa ia mai ala pata nei ai o tula ya tu e fa ilo mo mual mato au tau va ole wau ole tai ia o pule mga fa ese astas o elia so ai o ta fa malo tau sanga va au fa tai ia male to fine ya so lema yeti taisa o te tula yatu ia fia failo so mato manatu o nol manatu au tu e fa pelon fai tau ina o tauan solo ia len fo o le full pasene o le memo mo lava ia ina mato failo ina atu ina ia motu le pa o sila fia el mamal e se lau pasene lo mato langolango ina o le tatau leo na fa wa ina pea le se full pasene mo tina mata mai tai o Samoa ona le nei le tu mua ia mafai ai ona maua le avanoa tusa mo tamaitai maali'i totonu o le palemene a Samoa auā ona upu fai o le aʻoaʻoga lava ia faakeusiano o le a foʻi e faavaeai Samoa ia tutusa tagata uma i le faatinoina o matafaioi ma tiute tauave ina ia avanoa tutusa ai tagata i faamanuiaga e maua auā foʻi o le finagalo lava ia o le atua e tutusa uma tagata ia te ia afua foi le paeaʻiga lona sefulufitu ai ai nei le palemene o Samoa e toʻatolu leina i tinā ua saofagā i upu fai o le tatou malo e tauala mai le 10% lea o le ala lea o lo matou lagolago malosi i le autū e tatau ona faauauina pea le talia o le foa o le 10% o tinā ma tamaitaʻi a faupapa faatasi le toʻatolu ua malo mai i le faiga palota tele asio tatou atunuu ma le toʻatolu ma le 10% o lona uiga ua tuaono le aofaʻi o tinā i totonu o le paeaʻiga lenei o le palemene lona 17 o Samoa o i tonu le faavaeai so matou lagona ia maua e alii ma tamaitaʻi le avanoa tutusa ma matou tamatuā lagolagoina ai le aua lava nei solo ia le nofoa lenei o le 10% a ia maua ai le avanoa tutusa mo nai tinā ma tamaitaʻi ina ia saofaga ai auā upu fai a Samoa o le lumanaʻi ma le manuia lautele ona tagata ia o lenā se lagona muamua e faailoa atu i le matou au talavou Paleangaga whaaloalo, whaafitai. Ia maisipatipati. O le posanga matangofie ia ale taitai o le autalavo mtuetele. Ia se atu ia, saunuanga lona lua ale autalavo utongia. Ia e mua lava o nau, fia pi atu le tūlea, le suilea, te. Le whaapea mai e tusanga wao o tangata whakeusi anu. Ai ala le ta māmartina. O le ta mā le ulo la inga. Artina le whapoutua. Ia ora mātou manatu lona tolu. Suia whainga whaawai nu fōle palemene sai longa ai le mamaru. Ono fōa whaasfuma i wana sauai. Ua suia le 5 tasi ona o nisi o te unga ua iai. O le taimi nei, ua o le 5 whanu fōa mo na o tina. Ua tū maulalo ai le tā ua o tamai i le sauwha inga i tutono Samoa. Ia na tūma na ngai whanua. O le tūla whono le 10%. Ma isi on te unga. O le asi tia i lava le whai numero. O sui palemene. Awa o na tina mata mai tai e fina wina e tu sa mama tau su enga i pepa fa matalanga al palmin de tu la fono tau fa offer te ungor fa vai do festival malu oro ia ile fai upu lua te wina mta upu fast fu mar fa vai e fa tu langa ile fai numero al pito mo lalo o sui te mai tai tono al palmin e pe on tu ina tu fa mo monga o ma tau ilo ile te le swinga ma te unga e manatu le nei au talvo o le asiti ai nu fōle palemene i aso i luma. O le whai numero nu fōlo i eini. Ua mātou tai tonu e suia le si itia pēa i le whainga pālota. I le isi whainga pālota. Pēa whai lava e le solo ia le nu fōle si 10%. Manatu lona whā. O le asili atu le leo ma le sao isi tu malu. I whainga upu whai al malu. O le whai o le atu la whono mu whamali. Pēa whai e le ato le to o limo tina. Ua le tu sa ia wanoa mo isi tu malu. A fai e sau no le fai pule i sana sanuanga whatau pou
I le whanotanga al palime. Lona winga. A whai ato lua sui o te tumaru. O le ato e mau fo ile isi awa noa. Pei tai mai le amatanga manu na whainga whawai. E tasi lawa le sui mai le tumaru ma le tumaru. E nata whina wina se sao te tumaru. O se mea upito a mi o tonu lea. Ma tau tai tonu fui. O lea le maua se toa fi le mui sui e to luo le tumaru. E whai mwhatai ta inga le tumaru nei a le pata i tupai lalu. E toa lua sui. O le tau pipi ma le fast. Na la unga ma whina o le tina whai pule me le tau pipi. E toa e whausia ma le vale le tia bea. E peita. Ua tau whia nei o le fast. Ona sei whai e susu enga I mau miliona ua alu iai. Ai au te lei whaalongo sau noa I le whai pule le fast. I sana la unga whatau po. I tala whatau o le tupe. Ona winga ua whtena. A wā le wha mua le fast. Sei whai po whea ua o iai tupe. Ai ana tasi lava ni fo. Ai longa I tala noa iai. Ma whaati ngā loto ainis. Ma tau te lango ina ilavo. Le solo ia le tula whono se 4%. Ma na tolo na 5. O le se 4%. Ua tai se ina I whanau a onga. I le tūlai mai o le unga o whainga pāruta. Na tūlai mai e le se inga. I le ngalua ina o se 4% e le 5 tasi nufua. O ta lau a sara lau lunga le upenga tswhailangi. Mo I la tau e le poto. Sara, o le poto whapitoa I mta upu leo le matematika. O le isi le whapita uli wa tūlai mai. Ta lura se 4%. O le ngalua ina o se 4%. Calculation. I le whamalia ina o le tūla whonu. O I tonu o I loa ai ma ua tai se ina I whanau. Maalo le atunu. I le tari sa o le se 4%. Mai no fo e 5 tasi ua iai. O le tali e ono e peo na mana o iai le ofisa o whainga pāruta. O le tali leo ua FSS a iai lātou. O iai le poto whapitoa I mta upule o le matematika. O isi e 5, a o isi e onu. O le whawhita uli, ua whai lava vaenga whai o lango iai le tangata ia. E ta atia la leitu. A wā a whai o vaenga whai, mātou tautonu, ua papole I vaenga. Ai ua le pole I le tua malona whingalo. Le ale whingalo le tua. Ia whamaoni. Ua le whai le whamaoni tai ina I alo ma whanau. O lo tau sa ili le poto atu. Mareata mai a wale lumana I manuia. Ua le ngatara I alo ma tama whanau. Au la tau whai a ungan mta upulea. Ua le loa po le ale tai sau. Ma tau te tari tau lavo. Ua tau lavo on solo ia nun force 4%. Whaftai. Ia mas pati. Salo nisi ne yo sui fai pule fa olioli ale pata I le lumanai. E atu sa malfinangalo le tua se atu. Te tele ia le saunanga lau tau sui lona lua. Ma lo whaftai mo lewa no. Le mea tā ua. Ia ua wao sa moa. Te minei ia. Nā ono toi whapopo I le forsanga al mātou taitai. Ia o le mātou te langolong ina pēr. Whatu mau ina 4%. Tono le palimene mua. Mafuanga nena o te rol mafuanga nena leo na es to fa il vang fa fire fast fa ingola la to vang fa fire fa to le to sambo tas lono winga ele se fa tu au ele se fa longa landu el mafuanga na leo ma to langolo ina pe fa to mo ina 4% mua ta to va terminate ia o leo filia ta mai tai mua stel fa sol pito le ta to tunu o filia sta mai tai ave mai tai o ta to tunu la fionga le tulo la fionga sa fa pito tasina mafu anga mo le no matu langolongo ina le fatu mo ina pe 4% no lua e tau ona lava tina to no palmene wa atato mafu fau si tu ele me foi e isi tu langa to fio tina ele mai lo etama mafu anga na le matu langolongo ina 4% tau na lava tina langolongo ina fina ngalo le la fionga to mai tai palmia wa e ele si fina ngalo palmia ele mai lo eles tama po le si fai pule ala la ngolongo ina tina tasina mafuanga le no mato la ngolongo ina le fatu mo ina per 4% tolu io sta la fasol pito le tato tunu il pacifica io stei mo le o pale mai ese tina ia vea ma pale mio Samoa il pa ingolo nei ia malvanga lon fa ia mato te langolo in lavale 4% wa mato va termine io o le sa fangale sta sostina sa tau mo fai atu le nei tu malo ia le sa fanga no 4% tasina mafu anga le ona matua mato fia mo mato langolongo ina pea
le whaatu mau ina peo le 10% al palimene e o ai whaavavau. Manuia, tai. Ia, me se patele. Ma lor finau, ia, se atu tangia. Saunuanga lo to sumuli. Whaftai mo le wanoa. E nao na aufia whamanatu atu lava i le sui leo. E leo le 10% to fia ina palmia. E nao le to alua lava tina sa i le 10%. Ai o nisi nei o manatu e mātou te langolango inai pia ua tatau o na solo ia lea tu la fonu. Manatu lona unu. Ua avea le 10%. Ua whamtala ai whawhitauli ua ariali ma marosi mai le sawa ina o tina mta mai tai. O le whawhitauli o ngaonga lea o tūlai mai si o tātou atunu. O lo tausa ili se vai fofo. Ai ua avea le 10% ma le isi ma fuanga. Ua whai mai ainis. O le sawa ina o tina mta mai tai. Lea na utausi le sila ma tātou vava ai uma iai le taunu ungana iai le 10%. Ua alu solo te ea mai tai ma tina. Ua whata sina lo lātou mamaru. Taru lava le 10% man whainga. Ai ua tau tino le nei au taravau i le tāu o tinam ta mai tai. O loo amana ia lava i le tūla fono sai ai. E ala i le pālota, pe a whai o umia se suafa matai. Ua uma whainga pālota, ai o loo tu pēa maali ali pēa lea tūlanga o le sawa ino tinam ta mai tai. Ai o le 10% manana whamawhase le nei whawhitauri. Ma tau te manatu. Ua se sele tangata na amata ina le 10%. I lei whaataltala noa ina le atu nuu lauteli. I lea mta upu. O le wata puia ma le wawhea loai. O le sootanga mamalu ma le mana ia. Ua whaaleanga ina umo. Ma ua lea i lava si toa file mu ia Samoa. O lea mātou te matua i tutu mauai. Ina ia solo ia nei loa le 10%. Manatu e fitu. Ua le maua se file mu. Le whainga malo i le teminei. Ua utausi le fia le mafuango nei whawhita uli o tupu mai le whainga malo. O whainga whamasnonga. Ua whaatea am whamalo losu i whaipuli. Whapea nisi o whaululunga o matanga luenga le malo. O no le 10%. O le whainga palo tele le tununa sa ili le 10%. Le manu malo, mase au alo. Ina ia tau mwhai whatu sa ai vaenga wha whai e rua. Ai peitai, ele i malo se mea se. O le whina wina mal whaunga ina le tula whono 10%. Ua vesi ma le mawai se file mu o le whainga malo. E o mai le taiminei. O le taitai o le malo, ua wherau tuai. O no le tula whonu. O le whaia ina ua le talia ina ma le file mu. Ai ua whao so ita, ma tele ai whamatalanga whelafo ai soro. Ua le manatu ai i le vānu nufu ai, ma le vāta puio. A o le se fulupase ne lava le mafuanga. Ua whaia e le vae ma le whaatele. Ua vesi ai ma le mata upu. O lo mātau lava manatu. Si lava si mea na sau ai. Pālota lava i le suafa matai o a lii matamaitai. A whai o lea lava le tali au mai. Ia whai lea mo tātou. E whai aso lea li. O iana te tofi taitai. E te tau ma lea aso, ma lea taimi, ma lea taimi. Ai au ale lima taitai ina tātou i lea se 10%. Mal manatu mulimuri. Ua whetau wa iei tangata i lunga upenga ta whailang. Ua le malo lo lunga o Facebook i tala whea vea i solo. Ua whareanga i leisi tangata leisi. O tangata ua vaelua ina i wā enga wha upu whai e lua. E whai o tangata lava ia. E ua o lava i taitai mwhai puli. O tangata maua lulunga. Ua o iai whamtalanga matala le tala whea ngai. O le whainga malo o tūlai mai. Ma le wā enga o loa ngā ia le malo. O na tangata o lo langolango ina. Ua whe misa i soru. O le whinangalo le atua. Ma le mafuanga na ia whai aile tangata, ma whaapea i whai. I o tātou whai aile tangata, i lo tātou whātusa, o le aile whātusa. O le mamara, o le paia, matango fie, au le lei, file mu, alofa, o le whetau siai, ma le whaalo roa. Ma le ami o tonu o le atua. I atangia, i leo langa o le tangata. Peitai o lea. Ua leo o fōlinga o le atua.
ai o fōringa ia o le ti apolo i nei mau tangata. Ai o le mafuanga, o le whaia ina o le isi vaenga, ai man maro le isi vaenga, il whai ngā pālota. Ai o le 10% na sa ili ai, ma mafu ai nei mau vesi. Ave efse nei loa le tū la fono le 10%, ma le tele o nei mau ngasu, whaftai. Mai se patele, ia i le tau mawhainga lau talavou au tongia, ia se atu le sui muli am tia tele, ia lau forsanga. Whaftai me lewa noa, ia se ia use ea tu lava i le uso, whapea whainei tuangani. Mua, e whawhea ono tau whapea mai ua o le ale aini leo o le itupao tama, matama, i tutono le panimene, pea whaipena, na o le ono lava, na o le ono. Mafuanga foi na atoa i le ono. Ona ua mai le wae lima tesi ma le wha, le 10% mai lima wha ono fua tutono le panimene. Mafuanga o le ono lea i tutono le panimene, ia atoa i le tolo le si tu. Inga ia kau i tau iai se file mu i tutono le panimene. E whawhela no tau whapea mai o le a le mose leo te mai tonu whaupu whai le atunu upea whai o le nau tu ono lava te mai ta ia e ma toa tele o te malu. Nona lua. O aina whaua wina le mau. O te mai tai. O te mai tai in whaua wina le mau. O tuspa ia whentau nu mai ia o teimi pongi sana teimi. O leo lua. Nona tolu. Sawa aina o tinam te mai tai le tuangane leo. O sawa aina te mea tinam te mai tai. Ono te maa loma te mai i ainga. E rei maa peo mafua meses 10%. O le anga waa ma le tumai o te mai tai e le o toe au ngā on toe fisiringia. Ai sea, o loa iai le tumai ma le anga waa. Ai sea foi. O le wha maoni ma ua lava leile a onga. Pawanga, lava leile a onga mai kimi ngā onga ai. Primary, secondary, NUS, scholarship, sauloa, pandemia. Lea se simea. Wha maoni le simea. Whai ngaluenga maia ea. O lea fo e iloa ai. O loo ngā whatia lava e tinama te maitai. O na avea ma tai. O lea o tato iloa. O lea ua iai tinama te maitai. O lo whapeon wha uru iai. Ia nisi fo i o mtata ese mtanga luenga. O le malo. Upo le atunuu, e au le ina i lau at se maita. Kaftai. Ia, mese pati. Ia, malo le nsai. Malo le finau. Ia, se atui au tongia lau tau teitai. Ia, amaya lau te lenga o tau manatu. Wha amaya lau tau pitola au. Ia, te le toe pai ato neu malama ia tātou manatu foima. Tātou whaasoa le nea fiafi. Ia, e malo le. Tau vaile, sunga le of sosoani, ia malau talvou malosi mai mutia tele. Ia o nai o mātou langona na whaso atu. Ia awa le itai fua. Malo fo le tapuai le au tapuai. A leo te lenga laval nao mātou manatu. O le se 10%. O tutupu ai le nei mau whaafi taulu loto i whale o tangata lau tele o le atunu. Ai maise, o loto i whale i upu whai o le malo. Leo o lava i eka le sia. Talu ai lava se 10% lea. E leo se whaakerisiano se 10%. O tamana talia ina le tala lei. Ma o le lātou matu pala i le tausia ma whai tonu le tala lei. A wa o tai maulo a inga. Pei tai. Ua sa ilia le atoanga le se 10% o tamai tai. Lono winga. Ua ave e sea le whaakerisiano. O le whaatema o le palota o tangata nu. Ai le o le se 10% ua fili e tusa ma le tūla fono i luma o le fonga whitalai. E leo tangata nu uma, ai ua na o tangata e to atas. Ma le mau whaafi tauli, ua whe vāta ua iai whaamatalanga i Facebook, ono se 10% lava lea. O lea la mātou te langolano ina i pēa le autu. Ia solo ia nei loa le no fōr se 10%, manu ia tele le tātou maftanga. A ia ola le autala vau mai le ulu na tautongia. O tama mateini o le lulu mai vini. So i fua ono i Yesu. Ia, patipati. Ia, mtia tele. Ia, amaya lau tu wau telenga ma whai mai lau tu pitola au. Whaftai molo wavno mulmuli.
Ia ole au sa lo se langona tu sai ma le te lenga ona yo mato manatu e pe ona tau fa fonga yai. Ole manatu mo la vano tu sa pe ona mato taltalat. Ole la walunga lava manatu a faya e maua sa mo la vano tu sa le mo li i matamaita yo lo na winga. Olo atangi ai le buli multai lava o sa mo i le fina ngalo le atua. E tu sa tangata uma ya te ia. Ma ele ai se tūlanga o se whailonga tangata, po se tusi lima, e o iai na o tātou tangata. Lona lua manatu. Pei ona whasoa maile, le au talavau mai uru tautongia. Na talia e tamaa le tala lei, a sila fo. Ana leva valo le fafine. E le sila fia e tamaa le taun unga o iai Samoa. O le valo anga na whanua ile ia malia toa. Na iloa e malia toa, o le langi e tali ai le ao le malo o Samoa. Le au whaatala le ina i Samoa e o mai taminei. A whai o leo o tau sila fia mo tātou iloa uma. Le paia inga le nei, fia sfulu tau sanga, tau ave mai lava e tabaa, ia le tūlanga o le taitai i tono o le tātou malo. A o leo o tau le ai o nei tina ma tamaitai. Ona o leo o tū mai, ia le tamaitai po le tina. E taita ia lo tātou malo, e le ngatai lea. Ia ua iai foi Samoa le tala whasol pito le Pasifika, se ulua i tina i tono Samoa. Ia ua na tūlai mai e taita i le foi o si o tātou atunu. I upu whai o malo. Lona tolu. Sanga whātu mau ina pēa, le langolango ina o mātou manatu, mātou te langolango ina ai. Le se fulu pasene lea mo tina mata maitai. Awa atu i seisi tu. O ale i pata i tūpai lalo. Ua whaalua ina o la tausui. Ia o nol sa whanga ile. Se tasi o tina. Ile se fulu pasene lea. Le ala lava leo le wha mautino ina o lo mātou. Te te e le mau lea. Ina ia solo ia le se fulu pasene a tina. Ai mātou te langolango pea. Ile wha tūmau ina o le se fulu pasene. Ia mo nai tina. Mata mai tai. Ia whaftai mo le avanoa. Anuia le tau manga nei as. Pati. Ia, Samoa e malau whaafonganga, o manatu ana i o urutongia, manatu fo ina o mtueteli. E leo manatu na o Samoa wao, marinei au fia, man whaafonganga Samoa, manatu na o tupulanga talavou. A whai e tau ane aise ai, mau aise whi au tau, whaile na mavi inga o le atua. A tonu e tau, al whaasoa tupulanga talavou, ne whiawhi, whaasofia mo ngā luanga wale anga i lumuna. A o tau fo i tātou te sila pi ai, manatu malangona o tupulanga talavou. Ele whaapea whai atu po kalame sao pe se, whaamsino e Samoa ai o le whinaunga. Mātango whiele na, ale au talavou le whakasau tongia, au talavou le whakasau mtietele. Le la se atu laulau whaamsino, ia e meso lato whinangalo, pou wai, ia le sao o talavou na lua, a wale sila asanga. O le tātou whawhinaunga o le netau sanga. Se atuia, i le laulau whamsino malengang whaaloalo. Whamalo i le au tongia mam tia tele. Whamalo i tā pena. Whamalo foi le lava tā pena. E mānai a le lau tala no atu ni tū e ono whaale leia atili ai. A whai o le a o le se tātou round. Ia mawhai ona o mai, ua mawhai ona wa i se improvement, po wa i se tu e whaale lei ai. O le debate le nei, pe ona o whai atu, o lo o alu le lalolangi atua. So, ele a fōde tātou ona o mai whaapa ole. Ia o mai, ia lava tā pena. E iei ai se speaker se sauna mai. Mau te loa whato a tā pena talatua nafi. A whailai o le si round, wha mole, ia matuai mai ae a le leia tātou tāpenanga, ina ia mānai a atili ai le tātou tau mwhainga. Le lau specific kua utongia, whawhitai mo sources, wa saita tātou sources. Ae le o iei le confidence tele isi speakers, o le wingon au tala, le o te follow through la vai whamatalanga. E misi a toa le ti bullet point. Ai se a, la e leo iei se confidence. E leo iei se toa.
ai se a ona e le I lava ta pena foi e fai tau mo tua su mai e tonu le se le eye contact o le audience le ai tele ata to ina fai tau pe le fai tau le tus pa I lungo pula ai the audience va ai mai tato audience ia ona mana ia le fa pena foi iam tele ato ta pena mai lisi tato round fa mole fai mai ia mai ai tato ta penanga o la u fautuanga muli ia tato tai malo fa tai ai tau mo fai tato na ole 5 minute ai a umingi lau intro lau amatanga ia tulona iau pa ia sa moa bla bla oka e uma e lau intro bo uma lau 3 minute ona na ole 2 minute toe e au mai e lau finaunga ai na ole fata lofa mai lava introduce lau team a mataloa ima una minute ai te langono le asa no atu is famasino e ale le ano tono mita upuna a o uia o te wina ni tu e ono fa ale le ai lo tato tu lai mai ai tu lai foi e sen matanga o le vai to famasino pe la lo mai le tau au te ma na ya le na vai le e level le mai ile o tama imeia o tono le meo debates a ia malo ma o lazy round ia te langono le a tele se swingam a fa tele la vai au telvo lua ia malo le ta pena I au telvo lua a peona saunola a le sunga ia mulpola ia o te loa ua le na ua folatu ia ni manatu fo ia I lo sui ai ile na sfatuanga lava ile tulanga ia I tatou mau e taua le ta pena mai ai ni evidence fo ile e lango ai ia tau mau ia watu ina mai pe faitainga e ai ia tulanga ile mau len fapia mai sa fa longo ile interview po faitanoanga fo I anisio sui lunga ala leo ia e kaunga faidoa o le ale aso o fefo le kio po le TV fo ina fatatano ai nai ma sila fia o le mta upu nei ia e fai lava singa lave tu o le mta upu le pe ona tawai ai ia au talabo we lua mai ele ai ni manatu sa o PCC o toa ia manatu ai pe o le au telenga ia o le au tu ai le food paseme mo sila fia o le fataua lea o le ia se fai numero tina I tono Palemeno Samoa ia pe o se o telenga mai lo nei foi famasino fatai lava aftai mo lava no fa malo foi mo tato o talvo finau nei vai ngole afiafi manato te fausia ia manato so famasino wa fa leo na nai vai ngai tau a tonu fo e fa malo sia tato e to anga su television se e tato ona ua lo telefoni po lo laptop po lo tablet tar Google ka kongu meia nga lo fa vase nga e sa lo mai lo to anga su ona e tele foi le so sani foi mo e la tele lo si la fia le va nga ma le va nga ona I va nga e tau so sani el tato mta upul ne fia fio le mana ia le va nga le lango pe ana to fa ma o tia ia le fainga o le 10% e fi na wai ave ese pe afu le fainga len fa nei afu le fainga len fa nei na ona na fai tua activate 10% fai tautina e no ma le lo alo ia tangata o le winga na la utala foi le I se fainga fai foi le afa pe le o mal palota ia o to tonu su man malo o tonu palmini ona fato a fai mai le na 10% se fainga fata ita inga malo si ato el to finau e ave ese 10% ona le fainga le ta o tonu nei tai se nai vaenga fa pe nai
I tau sosoani atua i tātou o le tū te te. Mana ia pēr na whaapea tū te wha mai o ina ia le anganu sa moa ma le tau tonga o tina. O na manino leo tau whina ui le ala tonu ai ala in tau mana o e whaatu mawina pēr sul pasene. Wa te langona o le mele na tupua ua pe ua whala wa i tele le awhianga o tina. Ia tu al tātou wanga nuu ma le whaatatianga o nuu. O lo ma o ti lawal tāu o tina i le wanga ma le tātou wanga nuu o le whainga nuu i tonu le nuu. E le nuu o tamali e le nuu o tula whale, nuu o tina. Lai tāu o ina, au se ompona o le tu whale maa lo le wa sau le sulpaseni. Ana tau kāng whi lai wha maa yo wanga na. Ia mo fo ise awa lai wha maa lo si ati le tau whinau. O lai fo iau ngā sulpaseni. I le whainga o le me wha le maa lo. Ana tau laa fo i le tu, fo i lea le tu te te e isi atu nu o le lalo langi mal tal wha sol pito. E mo fo ise nisi manatu e maa lo se le tau whinau. Wha wau sulpaseni. O nisi atu nu o lai whai al whaingal nei o sulpaseni. Ia wā tal wha sol pito Israelu na mua pale mial tina. Nei vanga fa pena e fa mal siel to finau o Pakistan, Sri Lanka na mo president tina. Nei vanga fa pena e malo sia ia ole fa tulanga na o tunu la lolang. O New Zealand la na lima. Ile tunu o telel paseno tina le tono palmene. O nei vanga fa pena anto mo nei vanga na e malo si hol to finau ile i tau tongo tatu tala nei vanga le fiafi. Vaenga uma ia malo lava ta pena malo fo ifinau a tonu fo eta uale sosoani atu ia ta pena ti lele va amolesi ta pena ngo mulmul mai fa tai mo lava no ia mai se pati mo le laulau famsino ta uale vala lea o sau no famsino i le ta uale auto ta penanga ia mo le si la sang ia mai se ta uale fo ia e mati ai le ola finau. Ia me se foi o la mai so sia marta mau ai ngai fatino ina o le fa finaunga pe tai pe lava on fa atu sa mo ai le tunu pele mal fa funganga o le wa lau sa fai vo tu planga talavo le ngata le fa ka sai utongia fa pe foi le fa ka sai mtietele a wale tatu o tu pe lava on fa atu te mo sola ele o manatu malangona ia o le polkalame le nei manatu lava ia malangona le o fa le fa so tu planga talavo a tonu e mawai se fe au taua ia fa so fe mo nga luanga le tatu o tunu e mai se o le nei vai tau ia manato le olo talia vai nga taua o le tatu fa finaunga pe on tu ina mai tongi fam sino le tu lango e fa ka sa tongia ma le tu te e fa ka sa mtu tele e fa ka sa tongia tongi fai la to maua fa se lau lima se fulu fa lima o le tu te fa ka sam te tele tongi na to maua tolu se lau ono se fulu male ono se mes pati ia o le o to mai wa manu malo le auto lo le fa ka sa ulu tongia e le o le malo e le o le fa ina fa fonga sa mo fa lo to sao fa ali o to finangalo a tonu mau se fe au tau ne me uma mau fe al fane tu planga talabo tato fai me fia me so tama mtino tam tang fa tai sa mo la mai moanga fa tai le lau fam sino mo le ngaluenga fi tau ne fe to fa popule ngang fa tai ne tato paanga ele ngata ile company le sap o le official commission fa nga palota Samona Rentals fa pe foi le lango mai al mtanga luenga so fu maloloina fa tai tele lo tu lango mai fai on fa tau nuina fa finanga o le nei tau sanga a wale mai moanga ma se sa tau o tu planga tau vo tato to fe lo ai na sa nu telena le nei fiafi to fa soifua
stops run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real. Turn down for what?